Assalamualaikum Baraya Wilujeng, ketemu lagi dengan Abah Nausup. Sekarang Abah mau makan mie ya, mie mie pakai nogning lah. Ini mah Abah mah pakai nasi cuman mie doang ini mie aja lah. Sekarang mah pinginnya mie. Nah, ada kerupuknya, ada kerupuk bisa Abah. Yuk Baraya di mana bae aya nak urang makan mie sareng Abah. Yuk Baraya urang bismillahan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Biasa minum dulu Abahna. Aduh segarna pakai darah nih nama Bismillahirrahmanirrahim. Makan mie. Aduh. Mantap pakai telur. Aduh.
Mantap. Mantap ini mah. Aduh, alhamdulillah. Aduh, habis tuh pemirsa. Aduh. Mantap. Mantap, aduh, dah nikmat ya. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah baraya abah teh nembe pisan ngadahar mie pakai saos, pakai sambal, kerupuk, endog, pokoknya mah nikmat we. Tah sakitu we baraya ti abah mangkin sanes waktos ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.